তাতে মাইনৰ এটা ছোৱালী 14 বছৰৰ মানে ৰেপ হৈছে তেখেত আৰু তাৰ পাছত লগে লগ এই কিবা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে বৰলাংখাৰ থানাত আৰু এইটো কেছ নম্বৰটো হ'ল কেছ নম্বৰ হ'ল 01/2024 US 3 under section 376 IPC PW section 401 POSCO Act আৰু তাৰ পাছত লাইক আমি এতিয়া এই ঘটনা যেটো মানে ওপৰত প্ৰথমত আমি আজি জয়েন্টলি অৰ্গানাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ আজি ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে লগত অল ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহিছে লগতে KSA চেন্ট্ৰেল কমিটি তাৰ পাছত লাইক ইয়াত আমাৰ হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা টিম লগ লৈ আমি আজি প্ৰেছ মিট দিছোঁ কাৰণটো হ'ল যে লাইক প্ৰথমত আমি এই ঘটনাৰ ওপৰত আমি ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম কৰিছোঁ দ্বিতীয়টো হ'ল যে লাইক এতিয়া কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি আকৌ আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা যে যাতে যেন এইটো ফাষ্ট ট্ৰেকত মানে উচিত বিচাৰ সোনকালে ন্যায় পাবৰ কাৰণে আমি জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে কালপিতক এতিয়া ধৰা পৰিছে বুলি কৈছে তেখেতক মানে এতিয়া যি আইনৰ মতে ব্যৱস্থা লৈ আছে যাতে যেন এই আইনটো ঢিলা হ'ব নালাগে বুলি আমি আহ্বান কৰিছোঁ ল এণ্ড অৰ্ডাৰক তাৰপাছত লাইক থাৰ্ডলি আমি কম্পেনচেশ্যন টু দ্য ভিক্টিম ফেমিলি সৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তাৰপাছত লাইক আমি তাতে আৰু এটা আমি আজি ফেক্ট ফাইণ্ডিঙৰ কাৰণে যোৱা পাছত আমি গম পাইছোঁ যে তাতে কেইটামান টিম্বাৰ স্মাগলিং এইটো অঞ্চলত হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এইটো মানে যিহেতু ঘটনা হোৱাৰ ওপৰত তাৰপাছত লাইক আমাৰ মাজত আজি ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা আছে প্ৰমিত চেংয়ুং ডিমাছাৰ পৰা আহিছে তাৰপাছত লাইক আৰু আমাৰ মাজত আছে মাইৰিং জহুৰী সদৌ ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ তেখেতে সাধাৰণ সম্পাদক তাৰপাছত লাইক আমাৰ মাজত আছে KSA চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী জৰ্জ ডিমুং ডাঙৰীয়া তাৰপাছত হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামৰ চেয়াৰমেন ডাঙৰীয়া তাৰপাছত লাইক KSAৰ এই কিবা থমছনৰ কিবা লংকিৰি আছে তাৰপাছত ডিমাছা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰাও মানে আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছে জিলা কমিটিৰ তাৰপাছত লাইক আৰু আমি আজি তেখেতকো মানে অলপ ক'বলৈ দিম প্ৰথমত মই ডিমাছা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন GS প্ৰমিতকো মই ক'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ तो सबसे पहले जितना भी यहाँ मीडिया फ्रेंड्स आए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आज हम लोग यहाँ डिफो प्रेस क्लब में जो हम लोग का एक प्रेस मीट का ज़रिए से हम लोग सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हम लोग का बोरलांगपेर का केस है इसको फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना है और साथ ही साथ इसको जल्द ही जल्द इन्वेस्टिगेट करके उसका वर्डिक्ट भी मिलना है और ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में ऐसा रेप जैसा ऐसा घिनौना क्राइम ऐसा दोबारा कार्बी आंगलोंग में ना हो विभिन्न किसी पूरा देश भर में ऐसा क्राइम दोबारा फिर से ना हो इसका लिए हम लोग का यहाँ जो हम लोग का DC है हम लोग का जो SP है उनको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है और साथ ही साथ जो भी ऐसा कल्प्रिट है जो भी ऐसा एक्यूज है वो किसी जाति का कम्युनिटी का नहीं होता है एक कल्प्रिट होता है तो इसके लिए इसको एक कम्युनल रूप में ना लेते हुए जो भी ये समुदाय का है जो भी संप्रदाय का है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए सभी कम्युनिटी को हम लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं साथ ही साथ हम लोग का आज KSA का लीडर्स लोग भी है और हम लोग एक साथ ऐसा जो भी अगर भविष्य में ऐसा केस होता है तो इसको हम लोग टोटली अभी का जो केस है इसको हम लोग टोटली कंडेम करता है साथ ही साथ अपील भी करता है पब्लिक से भी हम लोग अवेयरनेस अपना बीच में भी अवेयरनेस करना है अवेयरनेस देना है हम लोग का जो बाल बच्चा लोग है जो हम लोग का यंग जनरेशन है उन लोगों को भी हम लोग अवेयर करना है कि ऐसा हम लोग का समाज में ऐसा बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है और सुना है कि ऐसा जो है वो जो एक्यूज है वो भी माइनर है जो जिसका जो विक्टिम है वो भी माइनर है तो ऐसा
जो माइनर अभी इतना बड़ा घटना होने के बाद अभी कार्बी आंगलों में भी शांति है, फिर भी हम लोग गाँव वाला लोग हम लोग ज़्यादा हम लोग का जानकारी नहीं होता है आइन कानून लॉ के ऊपर, इसलिए हम लोग कई ऐसा केसेस में हम लोग अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। रेप इज ए बिगेस्ट क्राइम। हम लोग पूरा भारतवर्ष में हम लोग को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि दोबारा रेप जैसा क्राइम यहाँ कार्बी आंगलों में व डिमा हासाओ में व आसाम में पूरा इंडिया में नहीं होना है, ऐसा इसका एग्जाम्पल सेट करना है। थैंक यू। আচ্ছা, তাৰপাছত এটা মই ক'ব পাহৰিছিলোঁ যে এই 21% যোনে ৰেপ কৰিছে তাৰ নামটো হ'ল কৃষ্ণ ৰাম। আমি গম পাইছোঁ যে এইটো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ফালৰ পৰা বিলং কৰে বুলি আমি কৈছোঁ, মানে শুনা পাইছোঁ। তাৰপাছত আমি তাতে ক'বলৈ বিচৰা নাই যে কোনোবা বিহাৰী হওক বা ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেলৰ কথা আমি ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত। তথাপিও ৰেপ বুলি ক'লেতো এইটো সমাজত কোনো তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ কাৰণে ঠাই নাই বুলি আমি এইটো মানে গৰিহণা দিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জৰ্জ টিমুং ডাঙৰীয়াকো দুই এষাৰ ক'বলৈ। I, on behalf of the Karbi Student Association, strongly condemn the incident, I would say inhuman act done by Mr. Krishna Ram. And you are all aware of the fact that a case has been already registered at Bolang Fair Police Station, and the case number is 01/2024 under section 36(3) IPC, and which is